O bas allan McAllister, syth i'r Robles, tackle a wedyn gan Craig Williams. O na, mae'r dyfarnwr. Yn gymwrth un, nid y bel. Chydig o dros 12 munud i chwarae. Jones ar Gicrydd. A fach yn ymlaen i hi, yn gelfydd i gefn yr Hwyd. 5 gol o'r tymor i Henry Jones. A mae Jones ar y llef yn llonydd ar ei linell. Dim gobaith i'r golwr. Burns. Jones a Burns yn cyfuno. Burns ar groesiad tuag at Robles. O! Sister a ddi ar fethodd o'na. Wain gan Venables, Robles yn gryfach. Sy'n gyfle mai, lef yma i'r dre, i'r bala, oes ma yna. Chwaraewr y dre newydd yn edrych ar ei gilydd. Louis Robles yn codi'r bel. Y toma dros ben, Dave Jones. Fletcher ar gig gornel. Tuag at Mills Evans, cael ei ffenni allan. Nôl i mewn gan McAllister. Mills Evans. Yn cael ei chlir wedyn gan Burke ar ergyd. Dod i mewn, o, am arbediad gan Tibbett. Chwip o ergyd gan Craig Williams. Mae Tibbett ar flaenau draed. Dafle hir dod i mewn gan Fletcher. Tuag at Mills Evans ar ôl beniad Kenton. O, unwaith eto. Arbediad yn wych gan y golwr. Y toma efo'i draed. Y dre newydd i ddechrau yr ail hanner mae'r dan. Harry yn gwthio Tibbett. A mae wedi rhoi pen wedyn i mewn ar y golwr. George Harry. Gwythiau llawr unwaith. A mae'n gerdyn coch i George Harry. Am beth gwirion ni'n neud o flaen y dyfarnwr. Mae'r golwr yn cael cerdyn melyn. Ber y ddiar o mynd drwy feddwl George Harry. Oedd o bel yn ddwylo y golwr. A mae noson y dre newydd dim dod ddrwg i waith. O beniad Venables i Henry Jones. Mae heibio i Thorne ar y postyn pella. Mae Robles. Mae o ar y llinell, na, mae wedi croesi'r llinell. Mae'r dyfarnwr cynorthwyol. A mae Louis Robles ar ôl 3 munud ar 10 o'r ail hanner. Disgwyl yr drydedd i'r bala i ail o'r noson. Kelly, tuag at Venables, Fletcher. Gwllu allan i Henry Jones, Mills Evans, mae'n taro nebyn. Henry Jones, Mendes, mae o wedi gweld un cerdyn melyn yn barod yn meddwl heno. Lasana Mendes yn dimau y gweld i ail. A'n dacl uchel ar Craig Williams, 2 dîm rwan nawr i 10 dyn. 11 munud o'r gêm yn weddill Leslie. Tuag at y postyn bell ar ôl beniad gan Anthony Stevens. Ac arbediad yn agorol gan Dave Jones y golwr. Kelly gyda Thorne i'r chwith. Thynnu nôl i Kelly. Groesiad cael ei chwipio mewn tuag at y cwrt Cosby. Mae'n disgyn i McAllister ar arbediad gan Tibbett unwaith eto. Mae'n cadw llech ar lan ar hyn o bryd i'r bala. Smith allan i Smith arall, Sean. Mlaen i Leslie. Thynnu ar draws y post yn agosa a'r golwr yn ei gollengi. A mae Louis Robles wedi sgorio ei hat-trick. Y golwr ymlaen fel eilydd yn Gnys Monach. Y mater hawdd oedd ei Louis Robles rwydo. You know, we were outstanding. I don't think they got in our... I don't think they had a real clear-cut chance in the game first half. But yeah, I thought we were really good, and it could have been a lot more coming in at half-time, and then we started a bit sloppy second half, and then they crept into the game a little bit. But then, you know, we've got firepower this season where we're going to get goals on the other end. You know, it's a disappointing night, as I said. I think it's one of those nights where, you know, everything that could go wrong has gone wrong for us, really. Your red cards, injuries, you know, decisions going against us. But, you know, look, we've lost tonight to a very good team as well. Your hat-trick, your first in the Bala shirt and in the Welsh Premier? I got one against Cresford in the League Cup early on the season, but the first one in the Premier League, yeah, and delighted, to be honest. Really happy.